аз 15 декабр то 15 январ ширкати як такси иқдом гирифта буд ки аксияи солинавӣ гузаронад. имрӯз бошад дар кохи лоиқ ҷанбасти ин аксия аст ва киҳо соҳиби тӯҳфа мегарданд мо шоҳид мегардем. қариби 1 сол аст ки ширкати як такси дар Панҷакен фаъолият дорад. дар ин муддат тавонист хизматрасонии хубро пешкаши мизоҷон гардонида боварии сокинони шаҳри Панҷакенро соҳиб шавад. ҳанӯз 15 декабр аксияи соли навӣ эълон гардида буд. имрӯз санаи 15 январ дар вазъияти тантанавӣ ҷанбаст гардид. дар аввал аз ҷониби роҳбарияти ширкат дар Панҷакен раис Расулов ронандагоне ки хизматрасонии босифатро пешкаши мусофирон намуданд қадрдонӣ карда шуданд. ман ронандаи як такси Сувонов O'lmas Qarshiyevich мебошам. Чиқадар буд? Чиқадар вақт буд? 95. Қариб 1 сол мешад ки ман ба ширкати як такси кор мекунам. Сабаби ҳамин чиза гирифтан мумкин ки аз тарафи клиентҳо бошад ки мо хизматҳои шумо карагем. аз сабаби ҳамин мумкин ягон клиентҳо ки мисол тиюман ба нарафтагем нақс хизмат карагем. мусофироне ки фаъол буданд ва дар муддати 1 моҳ аз 50 то 100 маротиба аз хизматрасонии ширкати як такси истифода карданд, соҳиби тӯҳфаҳо аз қабили смартфон, телевизор ва дигар ашёҳои рӯзгор гардиданд. ман Гулчера аз як такси истифода мебарам. таксиҳо ҷудо ҳам хушмуомила. вақт аз оне ки телефон мекунем ҳамин сразу мебинем. куҷое меистем хушмуомила меистам. کارم بود میکنیم با نزد خانم آوره میمونم بازاری کرده باشه یاردم میتیم ما همه وقت با یک تاکسی ما میخوایم که یک تاکسی با زیادتر شود خلق به خدمت رسانم خلقم با یک تاکسی باشه. خب شما انتظار بودید که تلویزیون میبره؟ من انتظار نبودم جدا هم خرسند شدم. رحمت برای تشکیلاتتون با ما میخوام که این هم زیادتر تشکیل کنید و همه خلق با همین یک تاکسی شود. سپاس. خودتون من حسین مراجعم از شهر دوشنبه این کس خالم میشم من خرسندم که اینو یکم جورا گرفتم برای همین رحمت کلام شما. من بزرگ سلامت از خدمتی ساکن شهر پنجکن از خدمتی یک تاکسی من میندار بسیار فعال لونه رفتار کرد اون خدمت میکنم با اینم خدمتشون نقشه برکت و کسب کارشون خداوند عطا کنه هم وقت اقبال یک سری بلند یادشون همین شفیرو با کارگروی همین. خب خدمت رسانی یک تاکسی چه خیل؟ نه خوب بسیار با درجه بلند فعال رفت خدمت میکنند رحمت میندار. انتظار بودید که توفه میگه؟ چه انتظار بودید که چی گرفتید؟ خداوند نصیب کرده که گرفتیم انتظار نبودم و یکی زنگ زدن که بیایید گفتم آمدم خیلی خدا با شکر خدا اول هم من نگاه دارد بعد همین شرکت یک تاکسی هم کارگروش کردیم شفیرو که خداوند نگهبانش بعد خداوند به کسب کارشون برکت عطا کند. ما امیدواریم که شرکت یک تاکسی صفت خدمترسانی رو باز هم بلندتر می‌نماید و این اکسیا اولین است و آخرین نیست. بینندگان عزیز قریب 40 نفر ساکنان شهر پنجکن میزوجان یک تاکسی صاحب تحفه‌ها گردیدند. از شما هم دعوت به عمل می‌آوریم که از شرکت یک تاکسی استفاده برید.